با نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می-نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. دو دکان عبدالستار بابایف را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی می‌خواهد از خود کند. یک اتوبوس پر از مهاجران کره تاجیک در یوژنو اورالسک بازداشت گردید. دادستان بعد بحث بزرگمهر یاروف با او علیهش پرونده نو باز کرد. ثبت دوباره تمام سیم کارت های تلفن های موبیلی شهروندان در تاجیکستان. دو دکان واقع در دهه چارکوه ناحیه اسفره را که به رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این ناحیه عبدالستار بابایف تعلق دارد، یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی به نام احمد می‌خواهد از خود کند. طبق اطلاع یک منبع ما، این احمد که متاسفانه نسبش را نتوانستیم پیدا کنیم، جانشین سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در این جماعت بوده است. او از نزدیکان بابایف حجت‌های این دو دکان را با زور گرفته است. یادآور می‌شویم که همین احمد عبدالستار بابایف مویسفید 68 ساله را هنگام بازداشت لطوکوب نموده بود. عبدالستار بابایف با اتهام نگاه داشتن یراق آتشفشان که همین کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی به خانه‌اش پرتافته بودند و چند ماده دیگری کدکس جنایتی به 11 سال زندان محکوم شده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، واقعا در یک چند روز اخیر حکومت تاجیکستان باز یک کار دیگر رو، یعنی مصادره اموال اکثر بازداشته‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آغاز کرده است که قبلا اکثر این بازداشته‌ها با ماده‌های گوناگونی قانون جنایی تاجیکستان از طرف دادگاه ناعادلانه و ظالمانه محکوم به حبس به سالهای مختلف محکوم شده بودند و امروز وقتی که حکومت تاجیکستان می‌بیند که در این عمل خودش موفق نشد، از یک طرف که با وجود که زندان کرد اکثر فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعضای ریاست و همچنین اعضای شورای سیاسی را در این روند وقتی که موفقیت به دست نآورد و از طرف دیگر وقتی که در کشور لهستان حکومت تاجیکستان با یک شکستی بسیار سنگین روبرو شد، نماینده های این حکومت و رژیم به طور شرمنده آور این کنفرانس را ترک کردند و همچنین وقتی که جوانهای تاجیکستان را در کشورهای دیگر همچون مهاجر به سر میبرند از گروه‌های مختلف، از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از دیگر گروه‌هایی که سیاست‌های رژیم را قبول ندارند، وقتی فعال شدند و همیشه در شبکه‌های اجتماعی فعالند، از طرف دیگر سازمان‌های بین‌المللی هم چهره واقعی حکومت تاجیکستان را شناخته است. حکومت می‌خواهد با راه مصادره اموال ضربه دیگری بر همه خانواده‌ها بزند که این هم یکی از کارهای هست که معمولاً بعضی حکومت‌های خودکامه انجام می‌دهند و چند روز قبل هم باز از یک چند برادر دیگری نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله الهام جان یعقوب را هم همه خیل رسانه‌ها خبر پخش کرده بودند که یعنی خانه اون کس رو هم، خانه خویش تبار و خواهر و خانه مادرش رو هم مهر زده بودند که متاسفانه این کار خیلی که دیدیم در روز اخیر برای عبدالستار بابایف هم صورت گرفت. البته این چنانه که در یک اصطلاح یا که یک سخن است که میگویند نیشی کژدم نه از بحر ریکین است، چون که تقاضای طبیعتش چنین است. خیلی که در پیش هم اشاره کردیم، اصلا این حکومت های خودکامه با هر راهی که در دست دارند و هر وسیله‌ای که میتوانند، اون وسیله فرق نمیکند که این قانونی جنگل است یا که کار قانونی هست غیر قانونی هست، خلاصه از همین وسیله ها برای سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفین خود، صدای کسانی که میخوان در کشورهایشون اصلاحات بیارند، صدای اونها رو میخوان خاموش کنند و من مطمئنم که مثل دیگر اقدام‌های خصمانه و وحشیانه که رژیم در گذشته داشت، این کاری که روزهای آخر انجام میدهند، این کاری اونها هم به شکست روبرو می شود و انشاءالله که در این کار هم موفق نخواهند شد.
бино ба хабарҳои расонаҳои иттилооти Русия, мақомоти бозрасии давлатии автомобили ин кишвар дар километри 89-уми шоҳроҳи Челябинск-Троиск автобусеро боздошт намуданд, ки дар дохили он 77 нафар бошандаи Тоҷикистон буданд. гуфта мешавад, пас аз тафтиши асноди ин муҳоҷирони корӣ маълум шудааст, ки 9 нафар аз онҳо дар гузашта қавонини будубошро дар Русия вайрон намуданд ва кунун ғайриқонунӣ вориди хоки ин кишвар гаштаанд. назар ба маълумотҳо, афроди вайронкори қонун ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаанд. Елена Зеварухина, сарвари шуъбаи масоили муҳоҷират дар шуъбаи байниидоравии вазорати корҳои дохилии Русия дар Южноуралск гуфтааст, ки ронандаи автобус шаҳрванди Русия барои интиқоли шаҳрвандони хориҷӣ ҷазои маъмурӣ гирифтааст. шаҳрвандони Тоҷикистон ҷамъулҷамъ дар ҳаҷми 22 000 рубл ҷарима карда шуда, пас аз пардохт ба хазинаи давлат ба роҳи худ идома додаанд. додситонии кул алайҳи Бузургмеҳр Ёров, вакили дифои маъруфи тоҷик, парвандаи нав боз кардааст. ин парванда тибқи моддаи 356 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон аст, ки таҳдид ё зӯроварӣ вобаста ба амалбарории адолати судӣ, таҳқиқ ё тафтиши пешакӣ номида мешавад. сабаби чунин иқдоми додситонӣ бо гумони ғолиб баҳси тунди Бузургмеҳр Ёров бо Рустам Тақдирзода, айбдоркунандаи давлатӣ будааст. вақти ироаи сухани охирини Бузургмеҳр, айбдоркунандаи давлатӣ ба ӯ чанд бор эрод мегирад ва байни онҳо баҳс шурӯъ мешавад. Бузургмеҳр мегӯяд, ин додситон, ки алайҳи ман ин қадар иттиҳом сохтааст, ба як суоли ман посух диҳад. сабукрави Toyota Camry нав, ки рангаш сиёҳ ва рақами давлатиаш 7675 аст, чӣ гуна харидааст, дар ҳоле ки ҳамагӣ 800 сомонӣ моҳона мегирад? ба назар мерасад, додситон бо ифтитоҳи парвандаи нав алайҳи Бузургмеҳр дар пайи қасосгирӣ аст ва хостаа зурашро ба намоиш гузорад. додгоҳ Бузургмеҳр Ёровро ба 23 соли зиндон маҳкум кардааст, вале бо гузашти 11 рӯз аз судури ҳукми суд то ҳанӯз ин ҳукм ба дасти на Бузургмеҳр ва на адвокаташ нарасидааст. ширкатҳои телефонии мобилӣ дар Тоҷикистон сабти дубораи тамоми симкартҳои телефонҳои мобилии шаҳрвандони ин кишварро оғоз карданд. тибқи маълумотҳо, раванди сабти дубораи симкартҳои телефонҳои мобилии шаҳрвандон дар Тоҷикистон то моҳи апрели соли 2017 идома хоҳад ёфт. ин дар ҳолест, ки Мансур Умаров, муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, дар охирҳои соли 2015 гуфта буд, ки ба далели истифодаи гурӯҳи Толибон аз симкартҳои телефонии мобилии ин кишвар дар манотиқи марзии муштараки ин ҷумҳурӣ бо Афғонистон зарурати сабти дубораи 7 миллион симкорт вуҷуд дорад. аммо масъулини бархе аз ширкатҳои мобилӣ таъкид мекунанд, ки ба далели афзоиши тарофаҳои ирсоли паёмак ва нархи гуфтугӯ бо хориҷ аз Тоҷикистон, акнун бояд симкартҳои телефонҳои мобилии шаҳрвандони Тоҷикистон дубора сабт шавад. акнун мухтасар аз хабарҳои минтақа ва ҷаҳон. русия эҳтимол системи дифоъ аз таҳоҷуми ҳавоиро ба Туркия интиқол бидиҳад. котиби дафтари матбуоти президенти Русия Дмитрий Песков дар ҷамъи журналистон дар Ереван, пойтахти Арманистон, гуфтааст, ки кишвараш интиқоли таҷҳизоти низоми дифоъ аз таҳоҷуми ҳавоиро ба Туркия мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор додааст. Песков таъкид намудааст, ки ҳамкориҳои Русияву Туркия дар масъалаи низоми дифоъ аз таҳоҷуми ҳавоӣ дар сархати мулоқоти раисҷумҳурони ин ду кишвар будааст. сарвазири Ироқ Ҳайдар Ал-Ибодӣ иттилоъ додааст, ки субҳи имрӯз амалиёти озодкунии Мосул, дуввумин шаҳри бузурги Ироқ, аз размандагони давлати исломӣ оғоз шудааст. дар ин амалиёт ҳарбиёни Ироқ, пешмаргаҳои курд ва ихтиёриёни маҳаллӣ, ки артиши турки онҳоро таълим додааст, ширкат мекунанд. қаблан сарвазири Ироқ аз Туркия талаб карда буд, ки артишашро аз пойгоҳи Башик дар Ироқ хориҷ намояд, вале раисҷумҳури Туркия гуфт, имкон надорад, ки туркҳо дар озодкунии Мосул ширкат накунанд. Туркия мехоҳад аҳолии суннии Мосулро аз таъқибу шиканҷаи шиъамазҳабони артиши Ироқ ҳифз кунад. پارلمان ترکمنستان سنه انتخابات نوبتی پرزیدنتی آن کشور را 12 فوریه سال 2017 تعیین کرد. در آن سه حزب، حزب دموکراتی ترکمنستان، حزب استحصالگران و صاحبکاران و حزب اگراری شرکت خواهند کرد.
بار آخر در ترکمنستان 12 فوریه سال 2012 انتخابات برگزار شده. در آن قربانگلی برد محمدوف 97 از 114% رای به دست آورده بود. رسانه‌های افغانستان از قول مقامات بلندپایه آن کشور خبر دادند که گنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، بر اثر حمله طالبان در ولایت فاریاب زخمی شده است. عبدالرشید دوستم در حمله طالبان در منطقه غرماچ ولایت فاریاب جراحت‌های سبک برداشته است. چند رسانه‌های افغانستان این خبر را از قول عبدالله نشر کرده اند. بینندگان عزیز، اینجا به پایانی برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خیر، خدا یار و یاورتان.